Stelle noch hoch, machst du dann. As a government then is reflected on the current. At this point in time, they are reflecting on both the freedom fighters as well as the oppressors, who, one way or another, had specific History role. has to focus on Exactly.
nilikuwa na otherwise nikarudia Ariel. Mi hupata clean and fresh results kwa mwosho mmoja tu. Ariel ndio siri yangu. Sasa story yangu iko popular sana. Ariel, usafi bora kwa mwosho mmoja tu. Jipange na Viusasa iko hapa sasa. Jishindie maelfu ya pesa kila siku kwa kutazama content kupitia Viusasa kwa shilingi 50 pekee. Kuna mshindi wa shilingi 1,100 kila siku, 1,500 kila wiki na mshindi wa grand prize ya shilingi milioni 3 cash money. Kushiriki, piga *487*3#. Chagua Jipange na Viusasa. Kisha chagua video package, ujipatie points na uongeze uwezekano wako wa kushinda mamilioni. Hakuna kudownload au kusubscribe. Unaenda tu nywe. Jipange ushinde mamilioni na Viusasa. Mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 2978. Laktar ka wawacho ni ngima en mwandu kanto to tieno kenden ga morna mar bedo kodi odiechieng'. Setting up a fundraiser is now just a click away. Visit www.saidika.co.ke and start your fundraising journey today. Medical emergencies, funerals, weddings, supporting your church, school, or corporate needs, Saidika makes fundraising much easier. Once you visit www.saidika.co.ke, select Start a Fundraiser and watch your cause come to life. Share your fundraiser with friends and the global community for seamless support. Donate and receive funds easily through mobile money, debit, or credit cards. Dial *802# or visit www.saidika.co.ke and be the change today. Saidika, connecting hearts, changing lives. Together, we make a difference. Wekelea na shabiki kaende. Kwa majina anaitwa Mary Momanyi, mkaaji wa Pipeline. Mimi nafanya kazi ya secretary officer. Time nilipigiwa simu, nilikuwa kazini, ni venye singeweza kuruka poko penye watu walikuwa wengi. Mtu wa kwanza uliambia baada ya kuambia umeshinda pesa ni nani? Banangu. Wengine wanaficha wewe. Ilibidi nimtumie message. Hii pesa tunaipangia kufungua biashara. Uko na marafiki huko mtaani pengine waaminiji ukiicheza, unaweza ukawaambia aje. Kama mimi nimeshinda, pia wao watashinda. Wekelea na 50 bob pekee for a chance ya kuomoka na 500k. Lazima kaende, yende kila wiki. Play responsibly. Betting can be addictive. Not recommended for the persons under the age of 18. Authorized by BCLB number 587. Thoth ranyisi mane oyud seche ma ipimo tuo mar kansa ne ofwenyore ni ok gikel tuo mar kansa. Kik iluor dhi e pim kata timo screening. Dhi e pim nyalo reso ngimani. Bedo ni in kod tuo mar kansa ok onyiso ni ong'adni buch tho. Oteni okelni kod Royal Media Services. We care. Ikrini wuoth makende mar puonjruok weche thieth kod rito ngima ji. Nitie gik moko mwanyalo timo mondo mi wageng' tuoni. Kochakore kar yeng'o nyaka kuonde thieth. Kiki mwony yath mora kapok daktari opuodho. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Awuoyo about cerebral palsy. Anyalo nyiso jonyuol mamoko ni gimbe kigiluor. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wach chanjo ma jomadongo ng'eny ji ok dhi nikech ng'eny ji kia. Bende wariwo jowinjo wa e mbaka madhi nyime kokalo kuom nonro matimore e lela. Nitie program moro mabiro miluongo ni penj laktar. Ober ahinya nikech opuonjowa gik mang'eny. Koda ka tudruok e yor mbui. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana Ramogi TV.
Gipara monego gichangi. Wana singra chakre kawuono yok bi wankendo. Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadio ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bhagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Enjoy this romantic drama of Kundali